Amen. Wow. Ukuzithola ungumKristu uyabuzazi ukuthi uxubane lento enkulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Angazi ukuthi makukhona kumbuza khonza ilitshe kumbugodo ukuthi ugodo lakho nalo ulithethe ngapi. Ilitshe langikhona ukuthi ulithethe ngapi. Hallelujah. Amen. Makumbukhonza inyoka uthi inyoka yakho nivele ngapi. Ngoba sibona uJesu ekhuluma ngaye ekuqaleni in the beginning inyoka. So wena uthi uyithethe ngapi. Hallelujah. Amen. Othi ngumKristu. Kristu. Ngumntaka kaNkulunkulu. I belong to him. I belong to him. He belongs to me. He belongs to me. Uyakuzwa ukuthi kunjani emathanjeni? Yeah. Ungumntaka kaNkulunkulu. Amen. Wedla ngale la ngale lalwana ucabangani? Business yabo leyana. Wena umntaka kaNkulunkulu. Hallelujah. And konke kwakho ngokuka Nkulunkulu. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Sikubonile uNkulunkulu ekugcinile okwakhe akugcinisa ubaba uSibani. Ikhetheka. Yazi ikhetheka ukuthi kwini? Ikhetheka umuntu ogcinisiwe. Ugcinile. Hallelujah. So singama caretakers. Sigcina abantwana, sigcine yonke into, sigcina imbuzi, sigcina idonki, sigcina izihlahla, sigcinile sisemsebenzini wokugcina. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu mayesidala uthena usidale in his imagination. Ukuthi senzeni? Sibe ngomanager. Hallelujah. When God created man, he said, and God created man. Man means manager. Hallelujah. To manage. Hayi lesa sisifuna isilungu siyaluma lesa sihambe phela siza. Hayi lapha senze sokwathesi. Hayi ngiza so lapha. Hallelujah. Sikhona isibungu esingakhethe esinye. Zona singatholana ziyabulala. Le nyoka singatholana yikho lokho. Kodwa wena nguwe kuphela odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ku imagination yakhe. Amen. Imagination yakhe. Wa imagine ukuthi umuntu lo enzomenza kuphela afana nelami abe lothando akwazi la ukubumba kumele akwazi ukwenza izinto ngivala amehlo because ngiya imagine. So uNkulunkulu wa imagine ukuthi into engilethe emhlabeni amfuna ukuthi ihlukane lami. Mfuna ifana nelami imanage labani mina. Hallelujah. Praise God. So lapha ngizama ukuthi ngingathutha ngiyagrisa mbijana ukuthi sibuye back ukuthi ukhumbule ukuthi ungubani. Ubufakazi bonke obukhulunywa namhlanje buyenzakala because uNkulunkulu remembers wena. Hallelujah. uNkulunkulu uyakhumbula umsebenzi wezandla zakhe onguwe lami. Hallelujah. Akula mkhuleko uNkulunkulu angawuzwayo. Akula umkhuleko yonke uyayizwa. Konke kulesikhathi sakho. Hallelujah. If masingafunda ukwenze njani? Ubekezela. Isikhathi esiningi masizibona izinto zingahlangani kahle useklasini. Ungapi? Eklasini kwenziwani? Hallelujah. Sometimes sicela imali yakho ingabuya iyakukhipha kuNkulunkulu. So uNkulunkulu uyakuprepare akulungiselele. Hallelujah. Kumele ukuthi sibekwazi ukuthi uNkulunkulu usebenza njani. Ama principles kaNkulunkulu. Akula lo yedwa umuntu ongumiyanga, akula lo yedwa umuntu ongelakho. uJesu wafela sonke. But ulesikhathi sakhe. Hallelujah. Ulama principles ulendlela yakhe. In the process yakhe khonapha ulawe kakuchiya. Hallelujah. Siyasikhangela iaccount kaJesu ngoba nabalayela imessage lana eku group about uJesu elingwa. uJesu kwaphulawa nokwathi wahamba uyolingwa enkangala. Ezinkangala kwini? Awulingelwe butofotofweni. Ulingelwa ngaphi? Kuvele kuhle kube yisilingo khona ukuba inkangala kwakhona. Akulamanzi. Ukuthi akulahlahla ezigreen kuvele kuyinkangala. Ukuthi uyenziwani khona apho kuyinkangala khona? Uyelingwa. Hallelujah. So bazalwane masi sehluleka ukulwa lezinto. Ngehlulekile because ngihlala edrobheni esiku city. Ngehluleka because ngangihlala eAmerica. Everywhere kule wilderness. And uNkulunkulu udesign sonke ukuthi sifight singa siku wilderness. Mawulele embhedeni kubuhlungu nga uku wilderness.
I-wilderness uyiqonda uyi-one. Hallelujah. I-wilderness ayila mama ayila baba. Inkangala ayila mama ayila baba ayila wife ayila husband. Uyahamba nje ku-wilderness. Hallelujah. Praise God. So angakakhulumlani engikuthunyiweyo. Ngisalikhumbuza nje ukuthi iviki lelami ngeke ngaba kwenye inkangala koBulawayo. But inkangala lana ibe yi-classroom. Ngazi mbe ku-grade 4, form 4 manade kuyini. I think kimi bingathi ngu-grade 1 impela kathi nzima kakhulu sehlile ku-A, E, I, O, U koBulawayo. Because ma ngingale besofana lothi ngumuntu omutsha cha ungakwazi lutho. Hallelujah. But ngafunda eklasini leya. Ngafunda izinto eziningi ukuthi hawo kanti yikho lokho ukuthi ngikwenze lapha. Mina ngisithi ngilandula uzama amaphepha ngathi sengihambela into eziningi kangaka. Hallelujah. So kuba ngumfundisi bazalwane. Asokuma lapha ku-pulpit. Umfundisi it goes beyond. Umfundisi is a parent. Umfundisi ngumzali. Umfundisi ngumuntu omele abekwazi ukuthi lwani right laphana ku-10 not only imkhuhlane. Yonke into ngoba mayinto zakho zingahambi kahle noma ngokuncane ubonakala ngathi ngokwangikhaya kuyakwenza ungamkhonzi uNkulunkulu. Hallelujah. So indaba zenu inhlupho zenu awuzisi kwenye indawo zibise ku-altar la. Hallelujah. Umlimi uyakwazi ukuzilungisa zonke. Hallelujah. Praise God. uNkulunkulu ukhuluma 24/7 bazalwane. 24/7 kathulu ukukhuluma. Yakhuluma kuphela ama instructions yenza ukuthi thatha lona ukuthi thatha lona. Ngesikhathi sengitshelwe i-immigration ukuthi hamba oyenza ukuthi lokuthi ngabe uyangangena endlini ngathi. Ngiyabonga baba ukuthi semvela koBulawayo edrobheni elibhizi. Ngangena ngabhayiza ngaphuma kwahlangana ngaqhutshwa nto yabe qhutshwa. But Jehova kuyini ongifundisa khona? Kuyini okumele ngikwenze? Yele kumbe ngile. Ngangathi ngithi ziba uthongo. Umoya ngcwele wathi buyela eTrade Gold uyedinga ubaba omncane wakho uMkandla. Ngathi hayi usebhinga. Basuke ebhinga wathi echulujwa suke echulujwa wathi iwangi. Kanti sewangi. Ngaphikisa lo moya ngcwele bedroom. Ngabe into before ngacheck inamba. Nasi thole kankosikazi wakhe yakhe ngisayibona. Inamba. Ungaphi ubaba mama useTrade Gold. Hallelujah. Amen. Lemuzi umoya ngcwele. Ngiphikisana la inkani ibambile ebedroom phikisa umoya ngcwele entshela. Ngavela ngathi wena mntwana kusasa siyaphuthuma siyeTrade Gold. Sifika ngale kwancane ehlathi khabo this and that lokhana la lokho kanti lwana ke wakwakhuluma ngayo kuqala kanti lwana ke wawumbuze kuqala kanti khathi ubaba la ukuthi umoya ongcwele usuphume kimi wangena kumuntu omdala ngasazenzi ayisima kade ngimbuza abazalwane ngabantu hayi yena nguyothena kimi umbona ngikhona apha la emsebenzini kaNkulunkulu lapho kumochakale khona sikulungiseni sonke kazange ame khona apho qeda lapho wangi-introduce wathi kimi wena sokufanele ukuthi sikufake ku-group yenkayi parliament. Amen. Ngathi khona enye igroup enye ngibone ku-church efonini ye-church ebhalwe inkayi something what 21 wathi hayi leyo ngiyabafana ngikhuluma ngali ngeparliament lapho uzamnikwa khona i-chance ukuthi Hallelujah. Amen. uJesu lo semesilindile uzakwenzela okunye. Mina la ngiyabe ngiceba phela ngithi kade nguwe. Hayi uyanceba phela uyanceba athi nguwe baba. Ayiqede lapha ubaba engami khona apha thena kimi. Uyakwazi ukuthi mina sengapronyuthwa yimi uregistrar wehole Bulawayo. Ithi hayi angikwazi baba. Ithi hayi mana nguhambise lapha. Engenise kubo mama labana bonke ahlathi ngumamfundisi lo. Umntanami. Hayi umama labana bahle bathi hayi manje lapha ukuthi senze njani manje lapha kungathiwani manje. Sithi kusasa kokhona sengihamba lo mabhanda. Yonke indawo Mrs. Tena mina ngiyagula umkhuleko ikhanda. Mina lokhu zinyonga ngikwazi mina. Kodwa ubaba lokuthi usele wabatshela wachumayela labo mama labezolo. Manje ngithi singena kokugcina ke kathesi.
hayi isigqoko sakho mama, hayi isigqoko nje ngicela ukubamba isigqoko. Ngathi ayithinta mama, ngasithi nayi ngathi into esizayenzakala lapha mama, lo ngomkhulu wakhona kozathi amaphepha agcishe. Umama lithiwa ngumabhebhe, mase ngithi kuye mabhebhe manake lami ngilapha manje anti ubaba la unjenza bathi ngathi hayi la mhamba lo wamphandle onguye owenza khona okwenguqokileyo. Woza mabanda, woza ke kule office enkulu egcwele omama lava, uzoba measure bonke ubathungela ama-outfit. Uzofaka istempu se-House of Peace Church of All Nations. Hallelujah. Sonke silama-birth certificate, ama-birth certificate, izithupha ingasabe kusakhalwa lutho. Hallelujah. uJehova uyenzile wayibumba, sesingene eParliament. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Even noma sesithwele iphepha ukuthi ukuyefila i-affidavit ngaphi hambani emapholiseni, masingena emnyango umfana wathi akelimeni mbijana lonke yi-department echiyeneyo le kukhatshana la khatshana le manini mbijana mama singathini akasazi samqhubela umntwana ngimhle bhale ngibhalele kumbe lizabhala ngathi ubhala baba hayi labhala ipolisa kumele liyele mama lingaya ngale bazalifakela ukuthanathana masifika ukuthi hayi ufaka ukuthanathana seyambili manje sesiya ngani sesi-trade court hayi bakhona abanjengathi e-trade court hambani khona sifika ngale bamncintaba lapha sokuthiwa ufuneka kodwa hayi ungakhathazeka kakhulu ukhona yini ngapho othile wenza into ezithile ye hayi nangu umntwana uyeza khona ngapho mama mangingena athi uvela kubaba unkandla yathletha la ba kuba phandle ngathi kumama lo nasembona uJesu phakathi la okunje angaza ke ngikuphula. Hallelujah. Mawulalela izitori zabantu abavela phetsheya sebethwele nzima ngokuthi phela masile awuvunyelwe kona ama-passport ayi-2. So nginje khona la ngingu-British angisomZimbabwe. So ukuthi yonke into eZimbabwe ihambe kahle njengoba kuregister orphanage kwenziwani kwathini kumele ngibe ngumZimbabwe again. So okwambe sokuphinda futhi sokusuba lani Mrs Tena uyayibona bese kusuba lo 10. So kumele ukuthi ukuxabulule uqondileyo la imfundisi ngalo wagijima la e-UK ngalo kwathiwa marriage license wayithumela, kwathiwa title deed yangale wayithumela, kwathiwa lokho konke driver's license athi yahamba that day yabuya konke 2 minutes yonke into ibisikhona bavula hayi khona nguye umkhonyana okuthumelele ngathi ngathi hayi umfundisi phethe iBhayibheli uthi vele ngidele ngulungisile ngikwazi mhlawumbe bangakufuna. Hallelujah. Amen. Singabakabani singabakabani kumele ukuthi ubezazi ukuthi umuntu akabani. Hallelujah. Indlela esenza ngakhona siyamiyangisa uJesu bazalwane. Siyamiyangisa. Kumele sibezazi ukuthi singabakaJesu siyalwelwa. Kuthi into esema problems esilawo kayisuwo ma problems ukuthi siwalwe. Siyalwelwa kodwa akasimvumeli ukuthi alwe. Asimvumeleni ukuthi alwe. Hallelujah. Even lemkhuhlaneni kumele silwelwe thina ngoNkulunkulu. uSathane kalamandla ukuthi asithinte so asithintwa thina kodwa siyamvumela. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uyasivikela ufuna ukuthi sihambe ku Genesis 20. Father, we thank you for your word. Siyalibonga izwi lakho baba because izwi lakho liyikukhanya enhlizweni zethu lempilweni zethu. And ufuna ukuthi lapha eHouse of Peace mawusuzikhethela ukuthi ube umntwana wala anti mawusuzikhethela ukuthi ube umntwana wala bomama babantwana lifocus anti mawusuzikhethile ukuthi ungumntwana wala iba serious ngitheni iba serious ngikutshela ngoba igrace yalapha iyakulandela. Hallelujah. Hallelujah. Igrace iyakulandela umusa. Hallelujah. Umusa uyakulandela, umusa uyakukhulumela. Hallelujah. Kade singabhala incwadi la ngithi hamba istamp seMesiland istamp sangithi faka istamp babona istamp lesathu vele eMesiland umusa okhulumayo. Yes. Hallelujah. Amen. Wherever lapho zahamba khona yikho uNkulunkulu wathini emhlabeni you will have ama problems but cheer up, I have overcome the world. Because the world njengoba umzulu mabantu kufuneka $200 uyayithatha nga kumfuwa bafika wathi hayi kufuneka yena leyo ukuthi ufaka ama stamp because baba kasikakho endleleni yokudizwa nambeni ukuthi nayo uthi into yonke emele ihambe straight la uphethe iBhayibheli uthi mina lapha ndhlonipha uJehova uvake endleleni
Hallelujah. So uma ungumntwana we-house of peace iba serious kwenzela ukuthi lo nkulunkulu o-serious la yakukhangela singathi asihlanganisele impombo sikhulekele into enje sisoyi-2 siyikhulekele si-serious sisoyi-2 ungabi lenye impilo iphila ngaphandle kwe-Sunday service. Hallelujah. Impilo iphila ngaphandle kwe-Sunday service izokulimaza ngoba uzabona izinto zakho zingahambi ulokhu sithi ayi ngiyakhuleka izinto azilungi kanti impilo zakho zingu-2. Hallelujah. Praise God. Noma ungaba lokudawutha ubaba uSibande wayelokudawutha kodwa ngaphakathi uthando lukaJesu lukhona. Ukudawutha asukho ukuhluza loNkulunkulu ngoba u-Abraham wadawutha kanti wadawutha ukuthi uzaba labantwana uNkulunkulu wamkhiphela phandle wathi bala inkanyezi. Kanti uJohn wadawutha esejele wathamba ukuza ukuthi nguye yini yena lo uJesu bukhona omunye obuyayo esejele kodwa kunguye owathena behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Kodwa wayesekhohliwe wadawutha. So idawuthi ayingabi yinto eyiproblem kuwe. Ungadawutha kade but ungahlali phandle. Dawutha ubuye ekhaya. Hallelujah. Dawutha ubuye ekhaya. Baningi kakhulu abadawutha eBhayibhelini ngingayibalisa inamba yakho nangayiqina. But the main one ubaba uAbraham. Anti ubaba kaJohn wadawutha ekusanctuary kuthiwa uza unkosikazi wakho Elizabeth uzazithwala sozo. Wadawutha wavale kumlomo 9 months engakhuluma. Hallelujah. Wadawutha yikudawutha khona kukhona. So ungadawuthi ungazibona usudawuthile ungahlali phandle dawutha uphenduke fana lokuthi ungawa sukuma ume anti ungahlali phansi uthi angisakwanisi xika omnye umzali ozabuya kusukumise ngezwi. Hallelujah. Ngiyakholela ukuthi ubaba uSibanda waqina because umama ukhona omakhelwane bakhona lathi sikhona amazwi. Amen. Zizabuya uNkulunkulu lamandla zizabuya. Yazi inkomelezana kwamele enye ubuhlatshwe badla abantu bekufanele zibe ngo5-4 kumbe bathengise bantu something would have happened ngenkomo leziyana but khona ukukhana ukuthi kulo uNkulunkulu involved. Ubaba uSibanda ufakile inhliziyo yakhe la liyakwazi ukuthi baba yakwazi bavela ngaphela abantu liyakwazi ukuthi e3 kunga abantu ukuthi ukholo luoniwe ukuthi abantu baonwa uNkulunkulu ngabantu be3 amfuna ukukhuluma manga. Amen. Ngoba abantu laba kabasuki lapha ubaba esabuya yedwa ngisezwa kuthiwa hayi ubaba uSibanda bekhona we3 phela manje ama services nonke nyabe ngwazi ubaba uSibanda bekhona we3 lami ngihambe ngeguqa uNkulunkulu kanti ngabantu bani umuntu bani ozasuka khona le azokudinga umuntu odingani ufunani. That's why inkomo zakhe ziboyile. Because uNkulunkulu mamdinga la uyakudinga. Bawudinga la uyakudingela. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So kuqhakathekile ukuthi sibe serious. Indaba kaBaba uSibanda indaba yesifundo. Indaba kaMabhanda indaba yesifundo ukuthi lapho uzitshela ukuthi akula way out uhlala kule way out koNkulunkulu. koNkulunkulu kuhlala kule ndlela abazalwane. Hallelujah. So kuGenesis 20 ngifuna ukuthi sikhangele indaba uNkulunkulu evikela umuntu wakhe ukuthi engoni. I-question engizayibuzayo i-question engibuza wonke umuntu namhlanje, what is your problem? I-problem kuyini bomama? Kuyini i-problem? I-problem kuyini ngapha? What is the problem? Ufuna ukuthi sakhuluma i-answer luhlupho Yikungakhule enkosini. Yokungakhule enkosini. I-problem kuyini bazalwane? Ingaba ngeyakho ingaba ngeyabanye obabonayo kuyini i-problem? I-problem i-doubt. Doubt. And what is doubt? Udoubt ukuthi uyezwa into uNkulunkulu uyakhuluma kodwa wena uphinde ungathi uyabuyela. Yeah, but what is that word we are looking for? LU1. Eli represent i-doubt. Ungaqedisisi. Kulezwi elithandela konke lokhu likuthwale ngomgano oyi1. Kuyini lena nisi? Ukuthandabuza. Yes, konke khona lokho but kule one word. One word. Mama. Yes, mama ungathembeki but kule one word. One word. Buza umoya ongcwele, wathi umoya ongcwele kuyini? What is the problem? Githi khona lapha lemhlabeni jikelele in the world. What is the problem? Kuyini okwenza uJesu wabuya emhlabeni? Ungaqedisisi. What is the problem? Baba uSibanda. Yes. No. What is the problem, mama?
Yes. Hallelujah. Amen. Mrs. Sibanda sesitholile answer. I-problem eyenza uJesu abuye emhlabeni, i-problem sini SIN isono SONO. Hallelujah. Amen. uJesu wabuya ukuzosisiza esonweni. And i-problem zethu wonke ama-problem lo qambule kade sibona la alethwa yini? Isono. Isono is the root cause of everything. Kumbeni yikugula, kumbeni kuyini, kumbeni kuyini. Can you imagine ukuthi ebedroom lana ngabe ngaphilisa ngalo moya ongcwele ngagcina ngingadopanga ifoni. Konke kuyini? Isono. Because uNkulunkulu is available ukuthi engincedise anti ngamaphepha. But mina ngifuna ukumdinga ubaba uNkandla. Sengiqala ama-excuse, kudala ngagcina ukuzwa ngaye. Kambe sengiyathutha sengikhuluma ukuthi futhi ngabe khona lebhinga. Kwathini. Kodwa ngakwenza khona lokho. But ekugcineni ngathi no. 34. Hallelujah. Amen. Into esibisele emuva abazalwane noma kungabe noma yisono. Amen. If ubaba uSibanda wa give up wathi uma mfundisi lo la ngabona khona into kulomkhuhlana lawo. Angayintshela ukuthi inkomo zami zigciniwe. Ikhona into la emama la. Ngitshela mama azihlala ngiye church yakhe. Sengisiya inye leyani ichushwe ngale. Lwana la yabuyi. Kathi lokuze ngithi hayi ngikhathele ngomama lo. Mina sengihamba church la saphuyi. Sengisiya kulana ngani. Kwaphana lokhu continuezani. Lokhu sesonweni awukakakholwa uNkulunkulu. Therefore akulanto ozoyithola kuNkulunkulu. Uzabhoda. Hallelujah. uNkulunkulu kufuna iphawudu mama. Uyalibona? Ngaphandle ngiba angazi liyathi limile. Kufuna ube ne-stubborn faith. Yes. Kuthiwa yi-stubborn faith, i-faith eyisiqholo. Yeah. Hallelujah. I-faith eyisiqholo ukuthi ungathi kathesi kimi isihlahla lesana sesitsha. Ayasitsha. Hayi siyatsha sokuza depend ukuthi olokholo kuNkulunkulu ngubani ngesihlahla. Hallelujah. Hallelujah. uJesu wasikhangela wasitshela ukuthi wena ngendlela ukuthi awulakudla wena. Akula muntu futhi uyadla kuwe wena. Abafundi bekhangela babona ungalalutho. Kuthi uJesu wayekhulumile. Isihlahla satsha. Hallelujah. So kuya depend ukuthi wena ukhuluma ongaphi, ukhuluma ulobani. Usungakhuluma ukuthi hayi izinto ziyala ukulunga. Ngempela ziyastopa. Ziyastop. Hallelujah. Amen. Praise God. So isono sifuna ukusikhangela la kuAbraham lo Abimeleki. uAbraham mzwane sithi yena uSara ngusisi wakhe. Yakhumbula istory lesa. Wayevele ngusisi wakhe ngoba ngasosisi wakhe bazalwa. Ngumfazi wakhe kanti but the root ngusisi wakhe. Kuyabona ukuthi azayilibane liphutshi chapter. The root umntaka baba owamzala lo munye umama. Hallelujah. Amen. But ekugcineni kwechapter siyakuthola konke. But asikho esikufunayo. Esikufunayo ukuthi sazi ukuthi uAbimeleki ukuthi uNkulunkulu uvikela njani esonweni. Wena ungaba conscious ukuthi angifuni ukuba sesonweni. And wena nguwe kumele ukuthi ufake eceleni isono lekufuna ukuthi the sins and the sinful desires. So isono lekufisa. Nanti isono lokufisa kubeke eceleni. Ungafisi into engaso yakho. Ungafisi into engaso yakho. Why? Because kugcina kukufuqela esonweni. And uNkulunkulu noma yonke into ongaba layo isono kasivunyela. Ngoba isono siyakudisconnecta uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. uAbraham wathutha endaweni lapha ehlala khona anti siyakwazi zonke ku Genesis 12. Wasuka lapha so ku verse 2 ku chapter 20 ku verse 2 Genesis chapter 20 verse 2 sesingena ezwini bazalwane esivuleni inhliziyo. Genesis 20 verse 2. Thank you Lord for your word. Lapho uAbraham athi khona ngomkakhe uSara ngudade wabo. Ngakho uAbimeleki inkosi yaseGerari yathi uSara kalethwe yazithathela. Inkosi athi baba lusihambela lo nkosikazi wakho omuhle. uAbimeleki inkosi yakulindawo ibona unkosikazi lo Abraham bone muhle.
Lapha sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuvikelwa entweni yakho. Into yakho iyavikela. uNkulunkulu ukhulume ngalokho ebusuku ivesi le, but iyalinka together lama testimony namhlanje. Inkomo yazivulela zihambe egangeni, uNkulunkulu sikhangele. So uAbraham lo ulomfazi wakhe uSarah. USarah ukhangele uAbraham amthanda kakhulu, akhangele konke lonkosikazi, akhangele labantwana, lembuzi, lentombi, lenkukhu, konke kusezandleni zikaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Zwana ukuthi kwenzakalani kubaba. Ubaba lo sekhangela unkosikazi womuntu. Useze ngenxa ukuthi ule power, ule authority sekuthumela hambani nithathela mama lwana. Mase besiyamthatha kodwa uNkulunkulu wafika. Kodwa uNkulunkulu wafika kuAbimeleki enkosini ephutsheni. Hallelujah. Ufika ngaphi? Ephutsheni. Hallelujah. Amen. The Lord will bless someone today. The Lord will bless someone today. The Lord will bless someone today. Today the Lord will bless someone today. Today the Lord will bless someone today. Today the Lord will bless someone today. It might be you, it might be me, it might be someone by my side. It might be you, it might be me, it might be someone by my side. The Lord will bless someone today. Today the Lord will bless someone today. Today the Lord will bless someone today. Today the Lord will bless someone today. It might be you, it might be me, it might be someone by my side. Hallelujah. Amen. Besenze ukuthi baphume kahle baphumayo singazidistracteka. So lapha sikhuluma ngesono eyinto eyiproblem kithi lasemhlabeni kanti la kuNkulunkulu azakhetha ukuthumela indodana yakhe ezwele yodwa ngenxa yesono. Iproblem bazalwane, iproblem ekhona emhlabeni yisono. Khangela isono, khangela nasi isono nasi. uAbraham ufika lo nkosikazi wakhe omhle kakhulu. Nasi isono uAbimeleki usezibonela abantu umfazi. Kodwa uyakwazi ukuthi bahamba bonke. Kathi khona noma efuna eyakuthi ukhe ngusisi wakhe somela mntana. uAbimeleki kathi kala yini umfazi. Ulabafazi njengenkosi. Kodwa yasibona isono. Isono sifika njalo bazalwane, isono sifika amehlo akubone akufune. Kungaba yindlu, kungaba yimoda, kungaba yini. Kuhle uku-inspire into oyibonayo, ufise lawe usukubonile. But kubi ukuthi ugcine usulomhawu ngento yomunye umuntu. Hallelujah. Amen. uAbimeleki kuverse 3 usethumele abantu bakhe khamba lenthathela. Uyathathwa, hamba othatha. Unkosikazi Abraham unthathela uSarah. Kodwa uNkulunkulu wafika kuAbimeleki ephutsheni ebusuku wathi kuye, usufile wena ngenxa yomfazi omthetheyo, umfazi womnikazi. Sengicabanga nje yonke into ongabe uyithethe ngaso yakho. Okomfazi kubuhlungu, but sengicabanga nje anything oyithethe ngaso yakho, uhlale lenkomo zomunye umuntu zingaso zakho. Ziyakhuluma inkomo. Ngathini ekugcineni ba? Ngathi zizakhuluma. Ngathini ba? Ngathi zizokhuluma ngoba sezingumthwalo, azisabehave njengenkomo, sezibehave njengenye into. Therefore zibisele. Because uNkulunkulu uthini? Umlethele iphupho, uphuphile ebusuku. Uyaphupha ebusuku ukuthi la lapha zike zimgijimise sokuzinkolome zimgijimisa ebuthongweni ukuthi azibisele.
Haleluya. Yikho nisithini bazalwane, asibeni serious ngoNkulunkulu. Kwenze ukuthi uNkulunkulu enze izimanga entweni zethu. Haleluya. Amen. Ubaba uphiwe iphupho ebusuku, uthi usufile, kaze angasho ukuthi buyisela. Usufile kodwa ukhuluma nomuntu ophilayo. You are dead. Haleluya. Uthethe umfazi womuntu. Verse 4. Kodwa uAbimeleki wayelokhu engakamthinti. That was very good ukuthi kazangamthinti. Ngoba ukuthinta kuyabulala. Even lo baba lo ngabe wayibulala inkomo. Engeke lunge futhi. Because uJehova nguyalizesile. Wenza kahle nje ukuthi agcine kuphela. Haleluya. Ngoba ngabe nje wachitha igazi nje. Kongeke kusalunga futhi. Haleluya. Ubuhle bakhona ukuthi uAbimeleki wayelokhu engakamthinti. Ngakho wathi Thixo uzasibhubhisa isizwe esimsulwa na? Kachongo kimi yini wathi ungudade wami. Laye kachongo na wathi ungumne wethu. So uyayibona ifavor. uAbimeleki uthi nambuzile wathena ngusisi wakhe. Laye uAbraham uthena ngulwana la uthe ngubhuti wami. So mina bekumele ngenzeni? Mina bese ngizibonela usisi. Bese ngizibonela usisi. Yabona uNkulunkulu edefend ecourt. Yeah. The lawyer defend ecourt, uNkulunkulu defend ngowakhe. Ngithi mina oba serious ngoNkulunkulu, uNkulunkulu uzosidefenda. Hallelujah. Amen. Uthi akakhuluma ngeqiniso. Laye uAbraham la uthe ngusisi wami, lwana la uthe ngubhuti wami. So mina bekumele ngenzeni? Lokhu ngikwenze ngenhliziyo emsulwa la ngezandla ezimhlophe. Yazidefenda la uAbimeleki. Amen. Ngalokho yabona bazalwane manje sithi uyazidefenda uAbimeleki because kawonanga. Lawe baba usibanda kuba inkomo eyodwa oyitshontshile. Awukwazi ukuzidefenda. Mase bekutshontshela abanye uNkulunkulu yathi lawe sibanda nanti wayitshontsha. So this is why anything oyenzayo inhlanyelo. So before siphendula imbuzo kuyakhangela ukuthi imali leyo oyifunayo ngeyani. Hallelujah. Mabe zokuthathela unkosikazi wakho khangela emuva la mebho wathathela omunye. Hallelujah. Amen. Mabe ngakubhadali lawe izikole khangela lawe mabhokhono samkoloda mebhokoloda uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu mase siya kuye kumele umnike ipromise. Yakhumbula litshela sithi uNkulunkulu yakhumbula baba sithi sisihlahleni lesincane la. Selihamba sithi uNkulunkulu umphisile inhlanzi inkosi yabuye. Sithi lizabona iphupho. uNkulunkulu ufunani isithembiso, umthembise ukuthi ungangenzela lokho ngizakwenzela lokho. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu nguye wadala into le yama exchange ukuthi kuyakhungwana. Yes. Nguye okudalayo. So la manje lokho kusebenza khona ukuyana. Hallelujah. Into yomuntu ngayithinta iprinciple kaNkulunkulu ithi it will come back to you. So manje lawe sokuthathwa lapha. So sihamba ukhala manje uNkulunkulu awusadefendeki lawe wathathwa komuntu. Hallelujah. Amen. So uAbimeleki wakhe waba straightforward because uAbimeleki uclean uNkulunkulu wasesithi. Yikho ngingayekelanga wami okay. Sibuyeleni emuva la. Ngalokho uNkulunkulu wasesithi kuye ephutsheni. Yebo, ngiyakwazi ukuthi lokhu ukwenze ngenhliziyo emsulwa. Yikho ngikuthintile ukuthi ungenzi isono kimi. Liyabona uNkulunkulu esivikele esonweni. Uthi tshontshe. Uthi kahle ngingamkhulumisi. Hayi kahle mkhulumisi. Khona phana lokhu sizwa ukuthi ungoni before God. Amen. Ma usona bazalwane sisonela uNkulunkulu siyakhipha iface yakhe completely uyakusuhamba uwedwa. Uthiwa i-walking corpse sidumbu esihambayo. Hallelujah. Khumbula ukuthi baba lokhu uthwele kuwe usufile kodwa ubelokhu ekhuluma.
kuNkulunkulu kufa komuntu asikho ukuthula kokuphefumula. kuNkulunkulu kufa komuntu uyafa uhamba. Hallelujah. Uhamba lapha na isidumbu. Hallelujah. Amen. So uNkulunkulu uthi lami nguvikele. Ngangivumanga ukuthi umthinte yimi engenza ukuthi ungamthinti umamalwana. Yazi uNkulunkulu so man hayi bantu so sweet man hayi. Yimi engenza ukuthi ungamthinti. Can you imagine? Can you imagine ukuthi wena uzitshela ukuthi lo mzimba wami awusebenzi kahle manje ukuthi ngenza into engifuna ukuyenza. Kanti akula lutho olunge emzimbeni ubusitochiwe. Amen. uJesu uyasithanda. Amen. Liyabona kodwa hayi liyakubona yini abadala bami liyakubona. Amen. Liyayibona into enziwa uNkulunkulu. Amen. Thina lapha njengebandla leHouse of Peace le into kumele sithathe serious. Ukuthi sidepende kuNkulunkulu. uNkulunkulu abe nguyoza kusiza ukuthi ungayizwa ivoice ikhuluma. Ungayile, ungayi. Ungakhulumile, ungakhulumi. Hallelujah. Usubona izibusiso ezilandelayo, khangela ukuthi sokusenzakala ngakhathesi. Yebo ngiyakwazi ukuthi lokhu ukwenze ngenhliziyo emsulwa. Yikho ngikuthintile ukuthi ungenzi isono kimi. Yikho ngingakuyekela. Yikho ngingakuyekelanga wamthinta. Manje mbuyisele umfazi womuntu ngoba umuntu lo ungumprofeti. Uza kukhulekela ukuthi uphile. Kanti so lapha ubaba lo phela ukuthatha mama la vele segula. Kanti umkhuleko sewufunelani? Kuthi uza kukhulekela uphile phela ubaba lo phela akakusela kuphila. Kanti uNkulunkulu uthe ufile. Amen. Nangikwazi impela yayizi revelation le. Kanti liyakuzwa yena enguzwana. Amen. Boma, liyakuzwa enguzwana. Amen. Phela uAbimelech wafa the moment uNkulunkulu esithi ufile. Umfazi womuntu lo bomthetho umbuyisele ngumfazi womprofeti. Umprofeti awokukhulekela ukuthi uphile ngoba ufile. Hallelujah. Bangaka abantu abaphandle laba bafile. Kumbe khona phakathi bangaka abafile. Amen. Yazi ukuthi siphile bazalwane. Asihambeni indlela straight emhlophe. Amen. Lokhu namhla mboniswa izinto elizenzayo ngaphandle. Ngifuna ukuzikhuluma. Lenza izinto eziningi sokuNkulunkulu. Abanye kuzachindlu inji zabanjwa umlilo so eyotshani yayibona iyavuta. Indlu zabanjwa umlilo kungala moya. Because uNkulunkulu uzondile. Hallelujah. Lingabuye echurch lapho usuke futhi uyebamba okunye ekhaya. Anti yakwazi kulo prophet. Kama likwenzelani? Hallelujah. Omunye uzachelwa yindlu bhala phansi, balole phepha. Bhala. Iza kuchindlu ngaphandle ukuthi uphangise ukurepenta. Iyathunqa yodwa indlu. Ije. Hallelujah. Andiyabichiswa yini? Ichiswa ukuthi ubuya la. Lapha kumele ubuye la uzoklinwa. Uzokwenzwani? Ulanti uzoklinwa nguJesu la izono zakho. Ungabuyeli futhi kizo. Ulandeni bomama la. Usubuyela futhi uyezithapha futhi. Hayi. Ungabona usuthaphile futhi xolisa. Ungahlali kiko ngoba indlu izakutsha. Usikhangela uJehova the silent listener. Khangela ukuthi njala ubaba lo uthi sethola umfazi. Usithole igirlfriend yamnasi. Kanti kule munye okhangeleyo. Usikhangele kuyo yonke imove. Igwayi lamakhala lathi lichithela phansi lapha ukukhangela. Phuma echurch. Amanzi ade wathwele ngenkezo ukhangela. Phuma echurch. Le ayisiyi church emixayo. Khulumpita. Le yase church emixayo liyakwazi khulu. Yikho kwayenza ukhulumpita wahlala esitulweni leso wabamzalwa. Because uNkulunkulu wambamba ngeprophecy. Anti yakhumbula? Mama prophecy uNkulunkulu wathi khulu samixa. Umuntu omdala wathi uJehova umbonile wakubeka konke phansi. La lamhla ukhulu lo mangumkhaya kanti somhlophe nke. Hallelujah. Uyakule mdudu soyiphokwenze. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Yekela nini ukuhlanganisa bazalwane usikhangele ubaba lo osidalileyo. Khangela ubaba lo ukuthi usekhonele lingakanani ukuthi usithwele umfazi. Uthena ngubambile ukuthi ungakwenza ade ubani ukwenze. Ekwenzela nga egcekeni. Hayi.
So ngubani lesikhoneni? uJesu nguye sikhangeleyo bazalwane sonke endokwenza sikhangele kwini luthando uyasithanda so asivuma ukunqandwa njengembuzi vuma haleluya Amen. uthi kodwa nxa uza kukhulekela uphile kodwa nxa ungambuyiseli yazi ukuthi wena lakho konke okungokwakho kuza kufa andikhalizothi awuba nade le mali hayi business ade zihamba phela inkomo zikhona yonke into kwakhithika konke labantwana baphambene amakhanda kusaqonda kanti kwenziwani wenzani haleluya wenzani kwabanjwa ngaphi because usubambile wafa abantwana basele bahawula labazukulu konke yigeneration okwamotsha khona omunye le emuva kwenziwani ngaphandle uJesu arivile impande bazalwane that's why ubuprofit obuqondileyo buyakutshela ngaphi empandeni ubuprofit bukaNkulunkulu abukutshela ukuthi khuluma ibhithizo lolisichwa sedelele hayi lokhu zeni ungasasiphindi kusasa kumbe hayi wena ngumbhithi bizo lakho asoprofit lo wena ubuprofethi yinto zahlunga understand ukuthi lapha phela ngande 15 years yes into ezisihlupha namhlanje asozinto esizenza izolo izinto esizihlupha namhlanje izinto abantwana esihamba sebazizala amadoda esihamba silala lawo labafazi konke izinto ezisihlupha namhlanje haleluya akula secret lapha because uNkulunkulu ngwakala secret uyeza ukuthi uthini la uthi kangivumanga ukuthi ulale lo mama lwana because if you did wena lokwakho konke liphelile lonke haleluya so sizabe sikhekheleza into abantu bephelile benje kusakhekhelezwa khona kusase le secret khona la yi secret abantu besifa haleluya namhlanje ngifuna abantwana ngifuna ukuhlala lani lina youth live ngifuna abantwana after service ngiyalifuna lina mankazana lina ngiyalifuna namhlanje hallelujah because we are not going to have a church disabled asifuni ichurch lomkhuhlane amen because nazana sitshelo ngumuntu ukuthi kulala lo mfana kuyabulala nanku lapha uthi ufile hallelujah amen akula muntu ositshelayo thina ukuthi abantu abalala ihusband le wife no one told us even a church ngihamba kula muntu anjelayo hallelujah so lapha kuyachaywa la mawungakwazi ubuze masungene ngekhanda buye ngcothune nguJesu hallelujah Amen. Praise God Amen. because otherwise akula future akula future bazalwana anti lezi uNkulunkulu uthi kube awumbuyiselanga ukuze uthi ukhuleke lusile wena lokwakho konke kufile uyakwazi ukuthi khonoko uyabazama ukulima uzama ukufuya kuhlala kungokodwa kweinkomo uzala ithole nunubele akula chago umbele omunye ufile abantwana uchade uphendukile ubanjwe lenye indoda kodwa echadile khona ngale lokhuza khathi abantwana laba bangenwe yini hayi abantwana bangenwa ngalutho wena ungenwe yini haleluya wena umdala wakhona wena ungenwe yini mawusesekhona mawungekho wena mdala wakhona wangenwa yini wabamba ngaphi haleluya amen sizakubala bazalwane sizakubala lapho uqhunywa khona ukuthi isono somzimba siyesabeka into yokulandela for the rest of your life ngithini abazukulu lesizula ngaphandle uJesu asangenele ngoba nongabreak icase kube sokuthiwa yini icase you are cased ukheswe mbani yizenzo zakho awukheswa uNkulunkulu ukheswa manje umuntu baba lokheswa yila ubeza kheswa yini baba kube kheswa izenzo zakhe haleluya kanti khona kwathutsha umuntu esihambela lo nkosikazi wakhe all of a sudden njengoba uyinkosi somele uthathe somele ukuthi uthathe uyabona lokho somele uthathe ngokuthi uyinkosi
inkosi lazo zisemsebenzini wazo ukuthi zibuse ngaphansi kukaJehova. Azila mvume yokuhamba zithatha. Hayi, azila mvume. Siyakubala phela zazizithathela. Thola umuntu esele 15, 18 abafazi. But khangela igeneration yakho. Hallelujah. Amen. This is why Abraham wakhitshwa kuGenesis chapter 12. What come out of your father's house? Because babe khonza amadlozi. What come out? Ukuthi ubone power yami. So nala, if you are mixing, you cannot see the power of God. Otherwise wena le muli yakho liphelile lonke. Yebo lokho lihamba so bona izinto azihambe. Uyathe ngqo, izinto azenzeki. Why? Because you are dead. Feel it. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Uthena kodwa nxa ungambuyiselanga yazi ukuthi wena lakho konke okwakho lizakufa. Imduli econcrete ebisisifa athi ngiyakho iyawa la. Hallelujah. Amen. Verse 8. Usisa ngelanga elilandelayo ekuseni kakhulu uAbimeleki wabiza zonke izikhulu zakhe. Wayengaso small man, wayengasomuntu omncane. Bebantu abantu abakhulu abanemali la bantu bazenzele amathanda. Lo ngwami umfazi lalo ngwami lalo ngwami uyacupha wenze kokuyathathela abanye ngabanikazi uyathatha. Izulu likhangele. Hallelujah. Izulu likhangele. Lapha sikhuluma ngomfazi lo ubaba lo mama nje. Asikhulumeni ngobunye khona ukhana idonki, imali yabantu, inkukhu zabantu, into zabantu uhamba uthatha into zabantu. Izulu likhangele. Amen. Hallelujah. Itipoto wayithatha samoyeza abuya nyakutshela umlomo wotipoto nanothethiza khuluma kuphela. Hallelujah. Asikuthi ke kulomuntu oloyileyo. No, because izinto lezi were commanded to fight. Is the principle uNkulunkulu wathi yonke into izosukuma. Hallelujah. Amen. Inkomo mpela ithi ngibisela ngekhaya. Uthabe uyazi ngikho uliphuphe engawuqondi kahle. Unkosikazi ekubuza uphupheni kanti. Awazi ngiphuphele manje. Hayi, iphupho liyapha manje. Kanti wena ukhulunyiswe inkomo oyintshontshileyo. Hallelujah. Amen. Uthoba usisekuseni ilanga liphuma. uAbimeleki wabiza bonke. Wozani lapha, wozani. Kwathi esezitshelile konke okwenzakeleyo zesaba kakhulu. uAbimeleki asebiza uAbraham wathi, ukwenzeleni lokhu kithi na? Yamuzwa kithi. Ukwenzeleni lokhu kithi na? Yena le konke kwakhe, konke. Ungangokuthi isigaba sonke. I-village yonke. Asikwazi ukuthi makuthiwa man of God or woman of God ukuthona. Kasikwazi ukuthi umuntu obizwe nguNkulunkulu kuthiwa this one is a woman of God. Lo. Buhlayele ngibona phana namhla uzafuna. Woman of God, man of God. Woman of God, woman of God, man of God. Akathintwa. And akuthintwa ngitsho lobunyonyo bakungabuthinti. Hallelujah. Amen. Ngahleka nje ngithi ukuthi abatshontsha emasimini akhe lo. Sizobona nankomo. It's a matter of time. Hallelujah. Thina sesikhulekela ukuthi nayi umuntu kambi ungakwenzi khona ukoziveze. Asikhulekela ukuthi umuntu anemali. But iprinciple yona iyabisebenza yona ngwane. Antu mtshontshe lawe tshontshe. Antu yenza ukuthi lawe yenza ukuthi nothi kulo muntu ophindiselayo. Hallelujah. Ukwenzeleni kithi lokho? Ngikone ngani uzungilethele ukona okunje? Phezu kwami lo mbuso wami na. Ngikone ngani uze ulethe ukona okunje phezu kwami lo mbuso wami na. Wenze kimi izinto
okungafanelanga zenziwe. U-Abimeleki wabuza u-Abraham wathi, besiyini isizathu sakho sokwenza lokhu na? Yabona abantu abekwaziyo ukuthi bayakwazi amaprinciple kaNkulunkulu. Uyakwazi einkosi enjalo ukuthi bona cishe ngizokunye la. Lapha bengiqeda iZimbabwe yonke. Ama-prime minister asibusayo, ama-president asibusayo. Bayenza izinto ezisabekayo ezi-affecta the whole nation. The whole nation. Sisafa khona la ukhona. uNkulunkulu sehambe siza bakhe one by one. Buya ngapha ulaca, buya ngapha. Kodwa kukhona abakwenzayo. Amen. U-Abimeleki kathi ngenzeni shoes ngenzela into engaka. Wayengantshela ngeqiniso sure. Sure uyakwazi ukuthi ngabe into ezake namhlanje ngabe mina finished. Esevela kuzo uNkulunkulu ukuthi you are dead. Amen. Bese yini isizathu sakho? Abraham uyakhuluma ku verse 12 futhi waphendula wathi, ngazitshela ngathi ngempela kakukho ukumesaba uNkulunkulu kule indawo, njalo bazangibulala ngenxa yomngami. Yabona uAbraham la ezidefend into kwamenza ukhuluma ngala yini? Ukuthi wabona ukuthi la akula muntu owazi uJehova la esigabeni lesi. Bekela ngiqamba amanga ngoba bazambulala umfazi. Bazambulala befuna umfazi. So Abraham was right because ngabe ubaba lo uAbimeleki wayelo uNkulunkulu wayengasoze amhawukele umfazi omunye umuntu. Wayengekamhawukele. So vele wayiqinisile uAbraham ukuthi indawo le ungangena umuntu omutsha kuphela sabona sebenje so. Ngaba ngaphi ngabe UK, ngabe America. Ngabe nini? Ngubandlwane ibizo lakhe samazi. Umntaka bani? Ngabe sokunje so abatsha. Sokunjalo. Uchithi isigaba sakhona. Kuvele kunjalo. Ungavele ungafika umuntu sokunjalo. So Abraham uthi mina ngabona ukuthi la elimazi uNkulunkulu. Egcina limvulele khonapha limvulalele unkosikazi. And exactly it happened. Wayesemthatha. UNkulunkulu wadefendayo wayesemthethe. Hallelujah. Amen. Abraham waphendula wathi, ngazitshela ngathi ngempela akukho ukumesaba uNkulunkulu kule indawo, njalo bazangibulala ngenxa yomngami. Verse 12. Ngaphandle kwalokho uvele ungudade, uvele nansi story lesana dilitshela sona nti ngaphandle kwalokho uvele ungudade wethu uSara. Anti nansi story. Ngaphandle namhla ubekwazi ukuthi Abraham wayechadela udade wabo. For real. Anti kumele ubekwazi khona. Ngaphandle kwalokho uvele ungudade wethu, indodakazi kababa kodwa engasuye kamama. Waba ngumngami. Anti leso. Umntaka stepmother. Kwathi uNkulunkulu esengisusile emzini kababa, ngathi kuSara, nansi indlela ongangitshengisa ngayo uthando lwakho kimi. Noma ngaphi lapho esiya khona ubokuthi ngami umumne wethu. Jesu bayikhuluma kwethu. So konke babevumelene ukuthi wena la isihamba khona kumele ube kubani? Ube mina ube ngusisi wami. Because ngiyakwazi ukuthi ngizaba lama problems. Phela indoda yayinothile le kodwa imesaba uNkulunkulu. So uSara wayemuhle kakhulu. Hallelujah. So siyayithola lapha sesitholile. Singabali siqhubeka just paraphrase. So ulandela laphana uNkulunkulu uyahamba futhi kuAbimeleki. Abimeleki hamba ukhipha okungaka. Usiyaxolisa. Khipha okuthile lokuthile inkalakade zezinto kusiyaxoliswani uAbraham ukuthinte umuzi wakhe. uAbimeleki la uthi kulungile sengikhiphile baba Abraham wena ngcono uthathe yonke leni gwiji yonke yalezi yangeni konke ledimbamo konke kuhlebe konke leCrossroad ngokwakho. That is how Abraham waphiwa indawo. So kuqale kwaba la khona lokho sesikufundile. But sinesifunda sikufunde lapha ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu iend yethu it has to be sweet, kumele ibe enhle. Genesis 26 engasoze mbale khona. Genesis 26 anti lo ngu20 u26 u26 indaba le iyaphinda kuverse 5. Umntaka Abraham wokuqala uIsaac esechade lo Rebecca indaba iyaphinda. Sefuna futhi ukumthathela futhi the same Abimeleki.
ufuna ukuthatha futhi uRebecca. Again uIsaac kwakuthiweni ukuthi ngusisi. Hallelujah. Lapha on this point ngifuna ukuthi sifunde into eyi-1. Asifunde lo khathesi. Into enzeke kukhokho wakho. Lapho ukhokho wakho abamba khona wrong. Iyabuya. Lapho ukhokho wakho abamba khona kahle. Kuyalandela. Hallelujah. Amen. Last time sakhuluma ngokuthi umama Samaritan wathena umthombo lo ngumthombo kaJacob okababa ukhulu wethu uJacob nguJacob. uJesu sithi hayi mina ngumthombo ophilayo bese mbuyile. Lokho umthombo watshe kakhulu wakho khohlwa ngakho. Anti mbani okhumbula istory lesana esikaSamaritan lona etholwa nguJesu esikhansi. Yena wathola uJesu anti wathi hayi umthombo uJesu wathi ngabe uyakwazi ukucela amanzi ngubani ngabe uyanika amanzi. Wathi na wasithi okay mina I'm the living water. Mina yima amanzi wadingayo okuphila khohlwa ngomthombo. So abanye bethu sisebugxile emthonjeni yabokhokho, entweni zabokhokho, sisahlezi engqondweni ngento zabokhokho, sisazenza into zabokhokho. Othi ngunike warning namhlanje, you are in danger. Actually you are dead. Ngaphandle uthi yemukela uJesu uhamba yini i-walking corpse. I-corpse isidumbu esihambayo. Hallelujah. Mawulalela into engibala la ulibelieve iBhayibheli, kumele ukuthi kube lento etshintsha ngaphakathi kwakho, or else uzakontinue lokuhamba ufile. Ukuthi ubone ukuthi ufile akulanto elungayo about you, about your children, about anything. Akulanto yabilunga because unjani ufile. Hallelujah. So uGenesis chapter 26 verse 5. Umntwana Abraham wokuqala, well, a promised child to Isaac, uchada bani uRebecca. Again uRebecca la uhamba wathathwa futhi lokho kulobuhlobo. uRebecca la utholakala enjani? La isetheni ngubhuti wami, la wathi ngusisi wami. La isefuna ukuthathwa futhi the same thing eyenzaka kuba bakhe sisenzakala futhi la kuyi. Hallelujah. So bazalwane, leyi yazi ukuthi sometimes manje ngingabalanga ngicela mbeni liyacwa ukuthi ngiqamba amanga kwazi because indlela la selingikhayele ngayo bazalwane kade sikhuluma ngayo. So u26 kaGenesis ichapter lo verse 5 siyabala kuphela izwe 2 verse. Okay, so asibaleni kuhle ukuthi sikubale kwenzela ukuthi sibe sure. Verse 5. Ngoba uAbraham wangilalela wagcina izimiso zami lemilayo yami. Am I in the right place? Okay, so asithi yes, it's right. Ngoba uAbraham wangilalela wagcina izimiso zami lemilayo yami kanye lemithetho yami. Ngakho uIsaac uIsaka wahlala eGerari. Kwathi lapho abantu baleyo ndawo bembuza ngomkakhe wathi ngudade wethu, ngoba wayesesaba ukuthi ngumkami. Wacabanga ukuthi amadoda alapha angangibulala ngenxa kaRebecca ngoba muhle kakhulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane siyeza ukuthi into yabokhokho iyarepeata. Iyaziphinda umphehlo. Bomama liyayizwa ukuthi iyaphinda umphehlo. Ma kwakungachadwa, namhla kwabe lokho kungachadwa ngaphandle uJesu azangenele. Ma kwakulobuyanga, kuzabe lokho kulobuyanga ngaphandle uJesu angenele. Hallelujah. Kodwa budalwa yini ubuyanga? Yini? Isono. Kukhona okwenziwayo okuwrong. Hallelujah. Ukhona umuntu owabulawayo kuzanywa ukuthatha imali kubanje inkunzi. Anti kunamhla sithi inkunzi ogongodiweyo somewhere, othiweni somewhere, kukhona kwathathwa somewhere komuntu. Umuntu wathi le donke yami oyithetheyo wena le mudli yakho lonke lina kalisoze lafa yicase ekhulunywa umuntu ngomlomo. Hallelujah. Why umuntu ekhuluma into ngomlomo kwenzeke bazalwane? Why? Hayi ngiyabuza ngombuzo. Kuyini okwenza ukuthi kuyini okwenza abantu bekhuluma izinto zenzeke? Kuyini? Akwazi ukuthi umuntu uNkulunkulu.
Exactly. Yikuthi inside of you there is God. You are God. And wena khona phana mawukhesa abantu bekukhesa sebewonile. Thina njengabantwana bakaNkulunkulu kasaphiwani ukubusisa akhona ukuthethisa. Hallelujah. So umntana kaNkulunkulu kathethisi. Umntana kaNkulunkulu mamuntu ekuphambanisile uyakhuleka umcelele uxolo kuNkulunkulu. uNkulunkulu abesesenzani iprinciple ibisiyesebenza akhona wena. Hallelujah. Leza abazalwane. Umuntu okuphambanisileyo uyakhulekelwa ukuthi uNkulunkulu umxolele akakwazi akwenzayo. Athi ungatsho njalo uNkulunkulu sesenzani iprinciple liyana yeyaqala ukusebenza yabisisidla bani umuntu. Hallelujah. Amen. Praise God. So siyabona ukuthi kuyaphinda umphehlo. Sibona umphehlo uphinda. So mfundi sihambe kuCorinthians sesihamba kuNew Testament. Anti kanti somunyuza thina besibala kuOld. Jesus help us. Help us Lord. Asambeni kuCorinthians sizuthi Apostle Paul yena uthini. Mawule pen ibhala amavesi anje so koza abalusu ngikhaya. Colossians chapter 3, Colossae chapter 3 verse 5, Ephesians chapter 5. All right, okay. Colossians, yeah, 3. Corinthians lesimfunda tesi u1 Corinthians 6. Siyabalana le yodwa kuphela. Sithuli lenhliziyo sizakhuleka kathesi, siyakhuleka kathesi kula absilisa abagulayo. So inhliziyo yakho uyivumele ithukululeke, wemukele izwi. Makusithi confess. Makusithi yeah, 1 Corinthians 6 verse 18 siya ku-20. 1 Corinthians 6 verse 18 siya ku-20. Ngasensitho zabantu sungikhaya uzinike isikhathi anti. Colossians 3:5. Efesu 5:3. Efesu 5:3. Then sithole in 1 Thessalonians 1 Thessalonica 4:3. So Colossians 3:5 and sila Thessalonica 4. Thessalonica 4 here, verse 3 to 8. And sizitholile sonke ivesi. Sizitholile Colossians 3:5. Yeah, kulo Colossians 3:5, Ephesians, Efesu 5:3, kulo 1 Thessalonica 1 Thessalonica bokuqala, chapter 4, verse 3:8. Verse 3 until 7:8. So sesibala ko sesingenile ku phela kumele simultitask ngapha uyabhala ngapha uyacabanga ngapha uyakhuluma ngapha uthi moya ngcwele help me. Kulokhu ukhuluma ngomoya ngcwele ncede anti. So verse 18 I think singaqala ku verse kwaba seCorinthians chapter 6 verse 18. Yeah. Ngathi senza zengithathele phezulu lami ngathi lokho ikhuphuke siyakhona. Okay. So masinga lesibala yanti lesibala kade singu Korinte bokuqala. Korinte bokuqala. Yeah, fakani 1 khona lapha manje 1 chapter 6. Imain ndaba esiyifunayo ku18 but nazoqala ukuvala na kuphela lilalela ukubala ku12. Asibale nini ke sivukeni oleleyo sithole izwi uJesu ekhuluma lithi ngile lungelo lokwenza noma yini
kodwa akusikho konke okusizayo. Lithi ngilelungelo lokwenza loba yini, kodwa akusikho konke okusizayo. Ngilelungelo lokwenza noma yini, kodwa akuyikubusiswa lutho. Lithi ukudla kwesisu lesisu lokudla, kodwa uNkulunkulu uza kuchitha kokubili. Umzimba kawusiwo wokuhlobonga kodwa ngowenkosi. Le nkosi ngeyomzimba. Anti yakhumbula sitheni, I belong to you, you belong to me. Anti umzimba lo ngowenkosi. Le nkosi ngeyomzimba. Haleluya. Ekuqaleni kuthiwa naye sikho konke ongathi uyakwenza kube profitable. Sungabhemi igwayi, but uprofitana. Manje ngitshela. Anti sungabhemi igwayi. Uprofit uphelelwa ngamaphaphu. So ungenza noma yini, but asikho konke okukunikayo. Amen. Abanye uzawuthi eBhayibhelini akuthonga ukuthi singabhemi igwayi. Leli verse likhuluma clear. Yes, azange kukhulunywe ukuthi ungabhemi igwayi. But leli verse liyakutshela amangqondo zakho ziright ukuthi akusikho konke ozakwenza kuunike. So kumele wena wenzeni ukhethe izinto ezizakunika ulutho empilweni or ezizobusisa uzibusisa abanye. Haleluya. Umzimba kwawona esikhuluma ngawo owavinjelwa ngubani? uAbraham, umfazi kaAbraham umzimba wakhe wawuzamoshakala. uAbimeleki umzimba wawuzamoshakala. Isono sasizohlala elizweni ngendaba zenkosi ephambanisileyo. Liyabona ukuthi isono ngesandla sesinjani? Sasingabuyanga kuAbimeleki yedwa. Sasibuye isigaba sonke kuBethlehem yonke. Haleluya. Amen. Masokuphelisa sikhulumela kunjani. Haleluya. Amen. So ngamandla akhe verse 14, ngamandla akhe uNkulunkulu wayivusa kwabafileyo inkosi, lathi futhi uzasivusa. Verse 15, ngalazi yini ukuthi imizimba yenu yizitho zikaKristu ngo uqobo na. That's why isilwa phela. That's why isivikele ukuthi singangeni la, singangene ebulingweni. Athi yazi umthandazo. Yasikhulile singangene ebulingweni lokhuyana. That's why wavumela wayala kuAbimeleki ukuthi ebambe umama lwakhe. Because umzimba lo yini litempeli lakhe. Ngalazi yini ukuthi imizimba yenu yizitho zikaKristu uqobo na. Kambe ngingathatha izitho zikaKristu ngizihlanganise leziphingi na? Hachi. Ngalazi yini kuverse 16, ngalazi yini ukuthi lo ozihlanganise lesiphingi uba munye laso emzimbeni na? Ngoba kuthiwa labo ababili bazakuba nyamanye. Verse 17, kodwa lowo ozihlanganisa lenkosi munye layo emoyeni. Haleluya. Amen. Lo ozihlanganisa lenkosi munye layo ngaphi? Emoyeni. Usungafika kuvila kade khona koMkhulunkulu. Kathi uJesu khona khona. Kathi lo Jesu khona mina. Kathi ungakho khona. Yasofili. Ulaye emoyeni. Haleluya. Lwana obuza ukuthi kathi ungakhona. Kaloku ngumKristu khona nguSathane. Bohle umthetho forget it. Asonto efeeling wena Sathane man. Uthi angiyazi into kaMoya uJesu uhlala kimi. Ubabami mina umntanakhe. Sathane yathi sokuqala wakufundisa sokukwazi. Urode impela. Qonda ukuroda into yokuthena istubborn faith. Amen. Sithela ukholo lunjani oluyisiqholo. Haleluya. Kumele ube isiqholo kuSathane ungaphonga ukuvuma ekunyenyezela into ezingekho. Labo ababili bazakuba nyamanye. Kodwa lo ozihlanganisa lenkosi munye layo emoyeni. Verse 18, balekelani ukuhlobonga. Zonke ezinye izono umuntu azenzayo zingaphandle komzimba wakhe. Kodwa lowo owenza isono sobufebe wenza isono emzimbeni wakhe. Kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya ongcwele ophakathi kwenu, elamemukela kuNkulunkulu na? Amen.
khona lapha ngikhuluma khona abanye benu khona limemukela namhla uyamemukela angeke uphonge uzizwe ngabuyi usezwini so uma usizizwe lelo understand ungalalanga ukuthi kuyangena ngaphakathi yena nguyongenayo oyakuvikela kubo Abimeleki abazakwenza ukuthi wone uyozabe sesingabambi lokho ungakukhambi lapha ungayenzi lokho yana haleluya ngoba engekho umoya ongcwele phakathi isono singutsozi uyasenza ungakwazi usenzile uAbimeleki cishe asenze haleluya kuthiwani ngiyaphinda futhi 18 ngizaphinda futhi la ngeamplified version uthi balekani ukuhlobonga azange kusho ukuthi balekela ukudakwa azange kusho ukuthi balekela ukusela azange kusho ukuthi balekelani indaba lokuthiwa yikulala baleka konke usungagijima uqume wenza uhlanganisa uthini yebo uphenduka lokhu ya baleka you know why because the blood is involved igazi hallelujah ikutshintshana kwamagazi hallelujah so ma umama lapha elabantu abaphila kuya bangu50 nanti nihlangane la mina nami ngile 4 uthatha 50 yonke senile 54 athathe ni 4 yamafake la yabe le 54 square half sonke sesiwathwela amadimoni haleluya amen liyezo uthi nthini amen boma liyezo ukuhlobonga ukuhlangana akulanto esabekayo uNkulunkulu njengayena leyana yikho eka Abimeleki walinda ukumeka sure ukuthi kakwenzakali because ngabe kwakuzokwenzakala kwakuyikuphela kwenation haleluya amen liya izinto engikhulumayo amen khathesi mawusizwa lokho usuqala ukucenta engqondweni usefe uhlanganise uhlukanise Jehova kanti yikho nginje kanti yikho kunje ngisize baba nguye yedwa uJesu ozabuya ugijima uthelo lani imfuhlumfuhla afika ikline yonke nguye yedwa noma ungazuye ngaphi akekho oza kuklinela konoko haleluya nguye ohamba khona phana ngelanga kusenzeka wayekhona nguye ohamba that day ayokhatha into yabhala phansi because that day kusenzeka iwitness enguSathane yayikhona ngoba wasenza isono so uSathane ubambe konke anti uphethe kwami uyakhuleke into asihambi wena uphethe lokho anti watshontsha wena esupermarket akunamuntu okwaziyo yimi Sathane lo kathi manje lapha fanele into zakho azihambi kahle uhamba njani wena mntwana kathi wena mntwana uhamba njani kathi wena mntwana uhamba njani uSathane lawe lo yithule yakwazi uNkulunkulu ufuna wena uvume ukuthi watshontsha kuyiphi supermarket once wena wavuma uNkulunkulu sekukhathile haleluya amen praise God ngikhulumela ukuthi nikadesi njengoba ngikhuluma la kadesi vuma enhlizweni yakho uconfesse ngomlomo wakho uthi lokhu ngikwenze ukuliste kubhale phansi uJesu akukhansile so mfaka xa befaka istamp ba ngowami lo seconfessile you can't touch her she's mine you understand into eyenzakalayo that moment umoya ongcwele sengene ngaphakathi kwakho that moment umoya ongcwele nguye okupossible kuye ukuthi ahambe back ayovula amabhuku lapho kwabhalwa khona ukuthi wena ngeke ube labantwana wena ngeke ukuthi nguye ohamba ayivula amabhuku lana ayikhansile haleluya balekani ukuhlobonga zonke ezinye izono umuntu azenzayo zingaphandle komzimba wakhe kodwa lo owenza isono sobufebe wenza isono emzimbeni wakhe ngalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likamoya ongcwele ophakathi kwenu elamemukela kuNkulunkulu na mzona sibunjwa thina sesibunjiwe singumdako leleyo lapha wabuya uNkulunkulu wafika wathi semukela lona umoya nguye okukhulunywa ngaye
Hallelujah. Usesele ekuphefumula esikuphilayo. But ufuna ukwenza more than that, masinga revive kasiphume esonweni. Ungathi kade ukhona nje ukuthi mphile kuphela, ukhona ukuthi mphile, ukhona ukuthi mphile. But uyakhona ukuthi abe khona akunike izinto ozidinga lapha emhlabeni. Hallelujah. Phela thina sicabanga ukuthi yithe sidinga izinto ngifuna lokho ngifuna. Yena uyakwazi ukuthi sifunani. Amen. Uyakwazi ukuthi mawungala ukudla lokukhuleka ukhulekeki ngoba le stress. Uyakwazi. Uyakwazi makubuhlungu lapha izinto zakho zihambela. Uyakwazi uNkulunkulu. So ufuna siphile comfortable emhlabeni la. But akakuphile comfortable ngoba ukhokho labo bakhokhoza. Okuyinto kwanamathela lokho kusiphethe. Hallelujah. Amen. Yena uNkulunkulu uyoza kuthatha kulethe body na ku draw so. Bathi wena ngo1970 something kwakule ndlu nje. Abantu babegidela kwabana begidela. Kodwa thina sagida. Anti bagida. Bagida unijoyine kubona abantu. Hallelujah. Amen. Yes, because umSamaritan wathi umthombolo ngokwabo khokho oJakobe. uJesu wahlukana nalokho. Hlukana nomthombolo. Mina ngingumthombo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuthiwa sibo benu. Kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya oNgcwele na? Elamemukela kuNkulunkulu. That day mzana kuthiwa kalisibo benu lathengwa ngentengo. Ngakho ke dumisani uNkulunkulu ngemizimba yenu. Hallelujah. Amen. Senzeni ngemizimba yethu. Dumisa uNkulunkulu ngakho konke okusemzimbeni wakho. Hallelujah. Amen. Yabona Nkosi ethu enzima xakezani hlabela nini yenza nini usokunzima akumelanga kube njalo. Dumisa uNkulunkulu ngolakho mawule voice yenza khona okufanele ukwenza. Hallelujah. Ungaphubanele. Ubanele ngathi ekwenze hayi ongumfazi umhlabelele engathi ekweqela lapha kugide udumisa uNkulunkulu ngalakho. Hallelujah. uNkulunkulu uyamdumisa ngola ukuthi makuvela usumeditate ukhuluma noNkulunkulu, the Lord is my shepherd I shall not want. The Lord is my shepherd. Kodwa qiniso maye shepherd yakho engumalusi wakho olungileyo, sure ungabe lokho sithi the Lord is my shepherd I shall not want. The Lord is my shepherd. Hanti yazizwa lo, the Lord is my shepherd I shall not want. He makes me to lie down in green. Ungumalusi wami ugijime. Makusithi gijima lina abafana elile strength. Ugijime impela mawusuka egedini lelo siyafika lana uvela uyakhuluma noNkulunkulu is my shepherd. Hayi izinto zenzakala. Hey ibizo lami libizwe emoyeni liyazwakala. uJesu uyangi-announce ngingumuntu kaNkulunkulu mina. Manje lina sokuncenga hlabelani qhakazani sure sukuma nini khathi lidino kuyini mali yadlula ugogo natho liyabe lidino kuyini manqo udlile mntana umpholisa amabele kathi ungaphi umntana amopholisa amabele wena fana ungaphi umntana amopholisa la uma wakho ngathi ubulele. Hallelujah. Umtshela ipholisa angelazi lihlobo. Hallelujah. Praise God. Sesivile bazalwane. Amen. Umzimba siubisele embheki kumnikazi. Anti imzimba leyi ebuhlungu ekutheni ayimelanga ibe buhlungu. Because kumele umgijimele ngawo. Kumele umklabalalele ngawo. Kumele wenze yonke into ngawo. Umlomo wona lo kumele usebenzisele yena. Amehlo kumele ngawo ungawakhe kumele asebenzise. Hallelujah. Ingoma adletshele ngogugo besiza 10 amakhanka izinyoni kodwa yena kalani uyakwazi ukuthi indawo ayidingayo kuyini mawubala ngesilungu kuthiwa uthena I have nowhere to put my head and angilakho kokufaka ikhanda lami. uNkulunkulu ufuna ukufaka ikhanda lakhe kuleli afaka amehlo akhe kula afaka umlomo wakhe kwenze ukuthi ukhulume yena inhliziyo konke ukuthi kholokoco wena uyikhakhasi yena angena athi kholokoco phakathi and then abese kusebenzisa hayi khona ukuthi wena umsebenzele ngoba ngeke umsebenzele anti asimsebenzele phela uNkulunkulu uyasisebenzisa abese kusebenzisani
umzimba. Haleluya. Yikho kuthiwa umzimba lo ngani kalisibo benu lathengwa ngentengo. Haleluya. uSathane wayesesithethe koneni kuka-Adamu, kodwa uJesu wabuya wafa wabhadala intengo esabekayo. Haleluya. iprice yabhadalwa esiphambanweni. Akumelanga sikhonze izithombe, ukhonze ugodo oludalwe ngumlimi. Hayi. Akumelanga sikwenze konke abazalwane. Makade sikwenza singakwazi, phendula ukubuye ekhaya. Veka phansi intonga ubuye kuNkulunkulu clean idini. Haleluya. Ungamhlanganisi lenye into, ngoba ngamhlanga uzabe lokhu ubeka namthandazo wama osibanda bona bathi inkomo bazithola njani. Kanti nathi athandazelwa sayo akuhlangana. Abathi check yourself. Go back. Check yourself. Ungazicompare lo muntu ohlanzileyo walahla konke. Uhlale guqa ngamadolo ekhuleka. Asuke khona le 3 ezokwala. Wena usihlalele next door lapho usithi uthi inkomo zakhe zitholakele. Nezama zitholakele vele kwelokhu sakwazenze njalo abantwana batholakala eGoli. Bahlezi kwale eGoli abasebenzi. Yes, hlala. Hallelujah. Continue. Ufundiswa manje wathi continue. But uSibanda usuka ngapi? L3. Wena next door lapho uthi abantwana babone eGoli. Angithi continue. Hallelujah. Uzamaketha umdingo uSibanda uthi akutshela ukuthi wenzani. Hallelujah. Praise God. Ubufakazi kabo phongu aso miracle ephongu ukuthi qhu sobubuyile. Kule intention, kulomsebenzi oyabuwenzi. Kulento oyabuyenzi. uNkulunkulu ukhangela inhliziyo yakho nguyophendula imthandazo. From the time esendlini kwakhe, cabanga uNkulunkulu. Ukubuya labantu ebiza abantu ebatshela le, that means uyabechumayela. Angeke ubuye labantu ungachumayelanga. Uyobuya labo njani? Hallelujah. Asozubuye labantu eChurch ungachumayelanga. Okwenza abuye labantu is because uyabatshela ukuthi bakithi kulo kukhatshana kodwa kungali. Kukhatshana kodwa kungali. Umnike nje 5 years. uSibanda lo bhala phansi. 5 years labantwana konke. Ubuke siyachathisa njani. I-reception uyabe size reception emesileni. Hallelujah. Jani phela imfululo. Practice because uyesa. Hallelujah. Praise God. Amen. Kuqala njalo ngoba sekuhluzile baba. Uyakwazi ukuthi ngithini. Ngiyakwazi uyafika ithatha iprofessor ayibhale so. I'm sure beyigidele uSibanda. Kumbe beyiroundela so nje amazayo. Kumbe ushaya ito iphezulu kwapho asuzukwa. Akwazi ukuthi yenza because the prophecy now iphiwe asonto yokuhlala phezulu kwapho. Iyasetshenziswa iprofhecy. Hallelujah. uNkulunkulu angathi uzaba nomntwana ungaphonga uyahlala phansi. Awusahlala. Susethenga izitshubo wanti. Ifaith. Suqala ukuthenga izitshubo la usulungiselela. Ungathi uzaba le moto la yenza igarage phela. Ucheck license. Yenza igarage yangena lapha kwani. Okwamanje ngabe mfaka ibhara phakathi but yona ngokwayo igarage yini. Amen. Uthi kahle la uchecke kahle. Usuqeda lapha usucheck ama license ukuthi kwenzakala njani. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. So that's how to live as a Christian. Umntwana kaNkulunkulu uphila ngokukholo, ungaphili ngesono. Isono nguhlala kwazi njani abanye sebelakho mina ngikwazi akwenza njani. Avela ngikwazi ukuthi zakwenza njani. Okwamvele kuyehlula. Sengazama 10 years, 20 years, bese ngenye ehlula. Check yourself. Check ukuthi wenzeni ukwenza izinto zingahambi. Kodwa ngiyakhuleka. Sizuzondelele uNkulunkulu. Ngiyanikela konke lama tithe ngiyanikela. Konke lapha isigodo lesayimi ngasifaka eChurch ngiza, ngimi ngasifaka isigodo lesiya. uNkulunkulu la uyakwazi. Ngayengafuni kayekele manje. Ukukhulula noNkulunkulu khona. Usezondelwe uNkulunkulu. Yena kasizondele, usilindele. Ulindile unje so. Ngadini ukupopotela isigodo sakho lesa othi ngesakho ngoba ngesami. Ngakunika amandla ukuthi usigamule. Ngakunika amandla ukuthi usigebhele emhlabathini wami. Ngathi usifake kopha usiqibele. Uyambalela isigodo sami. Ungakhathala ngesigodo lesesibolile uzaphenduka ube kimi. Ma ungabolanga uqala wena. uNkulunkulu usitshe njalo kithi. Ethi ngapha umuntu uyabola kuqala wena lesigodo mbana kwaziwa, but okuzaqala ukubola yikho lokho. Masurethu zabuya kimi. Because uyasithanda at any time siyabuya back kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Mina I'm so happy. Ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu usukumisa abantwana.
abadala bethu vele ngi-foundation enkulu estrong bathi usisukumisela abantwana ukuthi kusasa kube lenye indlela take over babe babahlabelayo ogogo phela lapha nale yabafundisa Yes. yabafundisa ukuthi noma ungazi ukhula ongakanani ivoice yakhe khona ukuthi uvusise uNkulunkulu bayafunda khona ba so sifuna ikhwaya encane sifuna ikhwaya elingeneyo ubanele ucoordinate amakhwaya sifuna amakhwaya wonke kukhanye ogogo beya ngama-teacher basibonisa angithi kulento othiwa i-uniform bayagqoka sometimes begqoke bebe bahle khona ukhanya lani liyakubona lani kumele libe njalo